بله تماشاوان جاج بوی رانه قسنک بهتر لسر خیانتا کود 16 اکتبر ده سال 2017 هاتی کرن نها الاستوديو بريز علي عوني اندام سكرتيريا بارتي ديمقراطي كردستان لمهفانمنا كاك علي تبخير هاتي دس بكدا 16 اكتوبر واتاوي شد دمان هذا كورغوليان كود 16 اكتوبر ده هاتي کرن چوب بله 16 اکتبر یک جه رشترین روزن دیروکا گلی کردستانه و بلکو دناوا دیروکا خیانت دنیای دایکو ناوا گلان دا خیانت چه بوی بلکو یه هری دیار خیانت اف روزه بو چونکو کردستانیان همو خونو هیوین خواه نزیکی سرخوابونه کربون و اگر خیانت ناخواهی نبا اگر دستکشانا دجمنی بناوا آخا کردستان نبا بلکو او شرین کمال پرده لسحیلا لمحمودیه لمخمور کرن کو او برخوادان لکرکو که بهاتا کنه پشتا پشمرگی نهاد با بردان اوسا به دور تسلیم ولات تسلیمی داگیر کران نکربان ویگا وی روشا ما اود بو اوا مکری چون که واسه هاتبون کو بگهن همو جین کردستان و تشک بناوه قواره یا چارچوب هریما کردستان نمین تو منشتن عربا شول پنینه منشتن وان بناف کردان جی همو هاتنه فوتو کرن هاتنه ویدیو کرن هاتنه تومار کرن وقتا دگوتن هشت شعبی که هشت قوشتپه عسكر عراق دريه ابراهيم خليل قرد مال بارزاني بوجيك ناديار رافيان عسكر جهاش دريه حجومرانه نظام حكومات هالواشيا هذه نافا تانك دبابه وهمرن حشده شعبي ونافا سياره وعربين عسكري عراقي دا شرط همار دكنو قالك كيف خوشي دا شابلا ليدان اوان دو خاصن براسجي تشتك بناوه كردستان نمينه دناوه كردستان دا دو خط دو مدرسه هنه بو پرسا کردستانه بله مدرسه یا کو حزر دکن ام هما مچاره اکادینی نه دوی دگل عراق دا بجینیان اویل سوریه دگل سوریه دا بجینی ایران دگل ایران بجینی ترکا دگل ترکا دا بجین و ببن مواطن شریف و کو عرب جارا دا بجنو اگر هستیه که پیچه که گوش پیوجید دا اخستن بروان تمامه اگر کرن وزیر سفیر گزیر سروک کمار سروک فلان اباب ما فکر کرده اویه مدرسه بارزانی نمر مدرسه پشوا قاضی مدرسه شیخ محمود حفید مدرسه سید رضای دیرسمی مدرسه شیخ عبیدالله نهری مدرسه احسان نوری پاشا او خط دبیجه شر ما لسر کرسیه لسر گزیربون و وزیربون و مدیربون لسر آزادی زمان لسر وانتشتانینه لسر بودجه و پره لسر نفت و وانتشتاجینه شر ما لسر سنور کردستانیه لسر دیاری کردن حدود و تخوب کردستانیه شر سر دستیه گله کردستان سر و آخر ام دوا و اویده یعنی تشتکنینه بناوه یک ریزیا ناو مالا کردی یک ریزیا شورشگر و تکوشر و آزادی خوازن هیا یک ریزیا خائن و خوفروش و کردستان فروشان هیا من دوی هورگلیا کتب دا خواست که دوی وان روژان دا به حقیقت سالا پارجی اجدل گریان بحال ما من حس دکر کو هیجی قناغین گلک درجمانه کو گل ما ببنه توه هجی او تشام بجنه قال كردستان هش واكو نتواكي نكار رفتار بك او تبنر نيفا كردستان فروتنا دي ساجي خلق دنگي دي او مبرران جي پاکانه جي بو خيانت اواناتينن از دوان روجن كرودان جارنا هم بجم بدبختيا من بو كدوي ديرو كذا اج دايق بوم هم جي بجم خوشحالم کو من ادی بو من نمهمه لا ظریف لسر کردا چه گوتیا نیکیتین چه گوتیا نزانم که گروک کاتیا چه گوتیا اولیا جلبی چه بجه اسباب لکولین و اسباب شکستنا شورشن کردا چنه ادی از نمحتاجی خواندنا پرتوکا ما نمحتاجی خواندنا بیردوز و تئوریا ما لسر نظریات ما لسر سرهلدان و شورش و شکستن نوان دوان و یک ساله دا یعنی حقیقت دوی یک مهار رفراندوم جبری رفراندوم حتانی 16 وان دو هیویان سه هیوادا از باش تگشتم کو اجداد خائن وان چوا خلامتی صفویان دکرن چوا بردری عثمانیان لهیویا هستین باش و ماین برماین خوارنا عثمانیا بون اب اجداد وان اب اولاد وانانه عین خلامتی و درگهوانتیا عثمانیان اب صدامیان عبادیان دکن او گروپ کو خیانت انجام دايو لگر الین داگیر کرن کردستان ولاتن داگیر کرن کردستان ریکفتن دخواستن بگهن چه جواکیم بو یان گو بتن ریبازا او ریبازا جاری ام خو خلا نخابینین ما خابن دناوا سرکداتیا پارتی جدا دناوا جواکا کردستان جدا
یکتین اجتماعی دکن دو گروپ یکتین اجتماعی گروپن پارتین زونا کسک بیکتی و به گوران و به کومل و به همون و دبیجن گروپ که خیانت کرد گروپ که دی دجبون لناوا یکتین اجتماعی و لناوا وان پارتیا دا گروپ که خیانت کرد گروپ که دی او خیانت قبول کرد و حتی ویگاش به سرکاتی وان خائنا قبول دکن بن دستوانا بن هموجی شریکی یکن وان چه دخواستن اوان تشتك بناوي كرداتي دم مجي وان دانينا او دخوازن ملت ما اسيميلا ببن حل ببن امحاء ببن بشكش أمة عربيا أمة عراقي نظام أو فكر وانا أمة ديمقراطي أمة بعثي وبشاري وحافظي شو ظالم أتا تركي وخميني هولي ببن حتى ما أم بيجين أم ملتك بسر إخوة أم كيانك بسر إخوة شوا ما في عربة هي بيز دولة وان هبة شوا ما في تركيا هي هشنه دولة وانا هبن شوا ما في فارس هي دوسي دولة وانا هبن دولة فارسي بين وقت تاجيكستان وأفغانستان وإيران ترك وأذربيجان وكازاخستان وكرغيزستان عربش سعودية بقرا حتى شاخ أفريقيا وصحق مجمني في دولتك هبت أم ملتكين دفي أف قريجا ديروك تشبو أف ظلمات ديروك كتشبوي أم لسرخو حل دين نهلين أوان نيته وانا أذية أما أبدي همو كراسن يعني أو حزن خوين عشيرتي ناو تشجريتي باش بروتي خائنتي بندستي وان حزا كراسن مودرنيته وفكرو أو دكن بر نخوا أو هشج كولانا خواجي عالية فكري ودرباز نبوينا بين ناف باجرج باشا كاك علي جبرتش دماكو حمو آلي أنقش ربكار بجن كانت 16 أكتوبر لقل ودستكي نافخوی لەگەڵ وان وڵاتن داگیرکار هەبوو هەموو ڕێککەوتن ji ber و ریفراندۆم هاتە ئەنجامدان ریفراندۆم ئەنگومەترسیان ریفراندۆمێ لەسەر وان چ بوو لەسەر وان وڵاتن داگیرکار یان سەر وان ئالین و خیانەتکردن ji ber وەکە لەگۆر بریانە ناودەوڵەتی مافێ بریاردانە لە چارەنویسێ مافێکی ڕەوای هەموو گەلێکیە کورد چ تاوانێک کرد هەتا دەماک و ریفراندۆم ئەنجامدا لە هەمبەروێ خاکەوێ هەتا داگیرکردن فرۆتن و خەڵکێوێ شەبەژەرن هاتنە وێرانکردن بعقلي نزاني ونهوشيارية كجلك كورة اگر تو حزر بك اف اوبراسيون يعني اف داگير خارج بر ريفراندوم تشبو بالعكس وي كردا ريفراندوم دو وقت كي داكر اگر هي وقت تاخير بكنا دي نما تشبو كو ريفراندوم بكن يعني ما فرصة استغلال فرصة كر بريكو طوفان هلدا تشتكو ممكن بو وكنت بجن انقاذ ما يمكن انقاذه ما كر نخوا اوان حاضریا خو کربو اره برا انفالا سال 88 کو چه بو ما رفراندوم کربو اره حزام عربی لسوریا و رفراندوم کربو اره گلیه زیلان و دیر سمه و قتل عام کو چه بو دست عثمانی و دست آتاتورک و بشتی آتاتورکی و اشاره کو چه بو اره رفراندوم چه بو لباکوره اره قتل عام کو لاندرقاش و لنظام پاوا و لوانجیانا چه بو رفراندوم چه بو ام ملتکن ام دخوازین ام هبین وكي ما مستاهمني قوتي شيواني من شيواني كردي ببشا او قالي حاشاي دا كان ليو هشا شيوانا من غازيا من قيرينا من يا كردي ببشو ببارا او ملتكو افدا غير كره حاشاي لتكنو هر هيج شيوانا ما افيا افا انجاما ريفراندوم نبو بري صالك ودو صالات حتى الشر داعش دا وحسن بلايس وقيس خز علي ويدي حوار ذكرن او دي اوبراسيونا نينا وقادمون قلت اربي القادمون جمايا هي ام دورا اربي الجديد راسنا فرض بك ويا فرض بك الراسنا ما ريفراندوم كر ما تشكر لغوري برنسيبن نتوين يقرتي لغوري بيامو برنسيبن ودرو ويلسون لغوري همو عرف دنيا انساني ما تني راي خدايا بلفي ملاتي سر خبون دبي صاد نوت وسج بي قال لي كل صاد اخذ سر خبون دك نخ بلك جيب جيبو نشيشك جيب جيبو نچكداري چبو نشر چبو نشك چبو آیا اول برسوا قال لك يكوب ديمقراطي دا خواز ما في خواب که فرض بك ما ريفراندوم كر آیا قال لي كردستان حقي ويا كل راس جنينه كل راس جنينه اصلا ما دزاني او ايرشي سرما بكن لا ما ريفراندوم كتشتكو منات زاني د سال 2017 دا ناوا كردا دا طاقمه که واسه خوفروش هيا کو باجره که نازدار شکر باجره که کرکوک تسلیم خوفروش بکن بو 4 تانکر نفته يعني بو منصبك يعني بو چند صفحه دينار رزيه عراق ما تصور وينت كركو او خيانه بذكوراتيه
بدست هندك نمردان ده بقومان ده نخوا ما حسابه دشمني دكير ما حسابه حصار دكير ما حسابه بمبردمان كردستان دكير ما حسابه كيمياء وانا دكير ليه ما حسابه خيانات نافخوينه دكير جبر چه جبر يكو حاكم باجر كركوك او بون جلالي بون بله والي محافظ ايوان بو امنيت ايوان بو بوليس ايوان بو دهات ايوان بو دنگدان و كرسيين كوتينان جي براني ايوان بون او حاكم باجر بون معقول نينا تا بارقاين خوا باللشكر بحمر بعسكر بتفنگ ده پاراست تو رابو يتا باجرك نظاره وكو كركوك تسليم كريه بيقا في عريضة ددن حسن بلايسي جناب حسن بلايس رك هيكو ام چار غدار مهبن ولا حسن بلايسي زور محترمنا والله هون بدار مسيحي حقي وهيكو هين بدار حقي وهيكو هين مقر خوا بپارزن اما شرمزاری رو رشیه که دوی بی کلانه بی لکولانه بی گوتنه بی تومار کرنه و اوه ولی کرکو باوریا نوا کردستانیان شکا بحودو باوریا کردستانیان لاواز بو بر ریا رزگاری او جی او امید جی دخوازم بشکنن خوشبختانه پشمرگه کردستان للسحیلا لپرده لمحمودیه درسک وصادان و نشان جیدان او پالوان پنبیو او پالوان کارتونین وانا چکرین الوان حدودا كنت دراو ذكرين دقوا ما قوات الشر الاشكال العراقي نبو ما تشك نبو بعيني تشكي بعيني امكانات بيشمرگه ما درس دانه بصدان جنازه در باز كن بجاره يكي ابرامزن امريكي ديوان شراد اشكاندن و ابا حتى بو بارزاني و بو بارزانيان و بو بارتيان و بو بيشمرگه كردستان سربرزيه و ابي بچن خانا رشا ديروك و خيانت ده ابا كو هيا فيغا وگل كردستان توشي تروما بويا توشي يعني ناوا ناس طرسك قالك ما زندت ناوا خدا جيكو محتاج علاجك سايكولوجيه ناوا كردستان دا كردستاني جارك ادي خود بگرن راببن و بدرجه بخباطه خودن و سرکشیا و معالجه سايكولوجي سروک بارزاني و پارتي ديمقراطي كردستان دك و افشان نازي بپارتي جي تبرينه و قال كردستان جي هشيار بو لو ما جي برهم شر داعش و برهم شر حشد نفتي لذي حل بجاردنه دا قال لي كردستان بارتي ديمقراطي كردستان و سروک بارزاني خلاط کرد باشه که علی تدنبا گوتنی خودت اگو که اگر ما ریفراندوم جی انجام ندابه و هر ایریشی کردستانی کرد باش برش دماکو او لاوازن پنا بو هرما کردستانی دبن داکو کشتین وان چاره سر بکن وان بپارێزن لێدەماکو هێز دەکەوێت دەستێوادا دەست بەجێ پەیمانێن خوا لەگەڵ کوردان ژبیر دکن و بن پێ دەکەن بەروواژێ وان پەیمانان ئێرش دەکەنە کوردستانê سەدەمژێ چییە شاشیتی بەردەشیە کەساتیە داگیرکەران هەر هوسایە دێ وەسیەتنامەیە پێشەوا قازی محەممەد بۆ گەلێ کوردستانê dibêjێت ئەمان 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 باوەریە خوا نەدن فارسن باوەریە خوا بدن خوا فارس وەختێ محتاجی وا دەکەن و دبن خوا دەکەن سۆڵێوە خوا دەکەن عەردێ بن سۆڵاوە خوا ڕەزیل دکن لێ وەختێ بقوت دەکەون باوێ خوا ناناسن ئەبە تەبیعەتی عەرەبە بتنێنینە تورکژی هەروەسانێنە نامەیە ئەتا تورکی هەیە وەختە دەبێژە کوردان ئەف وڵاتە وڵاتی تورکا و کوردایە چ ماف بۆ تورکا هەبە بۆ کورداژی هەیە وەرن ئەم پێکڤەوی وڵاتی چێکین ئەمە وەختە سوڵتە وەرگرت ئەوە 100 ساڵە ئەم میساقا ملیە تورکا نیشانی تورکا دەدین بژەوە باوێ وە ئیمزاکە بژەم باوێ مە شەکر خواریە ئەم ئیمزا باوێ خۆشی ناس ناکەین ئەوە دەبێ گەلێ کوردستانە بێ بخوا بکە دەرس و ژێش کارە ساتا کو چێ بووی ژێ مصیبەتا مازنا کوردستانی کو چێ بووی ئەم بخوا دەرسێن مازن وەربگرین دەرسێک ژێ ئەوە ئەو خيانتك إبراهيم أحمد وجلال طالباني الصلاة 66 دجي كردستان كرن بشتوي جلال طالباني قالك حولك وخيانته مسح بكت جيب بت راش بكت باقش بكت أو تكوشان جارك هذه زارن وي ومالباطا وي وخيزانا وي چون أو خيانات أو جحشاتي أبديت كرن بفرجنة خويا حشداتية بيه باسدار وبسيجية بيه شيعين دوراندين عراقي باشا كاك علي دماكو بابيل طالباني دبشتي كو خيانات هات انجام دان قلت كو جتبايا بينجي سركردي نيكيتي 38 سركردي ام زكريا دهمان دميدا سركردي باكاكاجي اي غورانجي باكاكات بردا رولاوي چيا برچ دستي وردان کرد هري با كردستان ده باجارك كو پیاماتا جبوي كردستان مزلوب باكوري كردستانيا جبرچ او هات سر هيلو او كردستان انغو اف خيانات ابر كابتل قال ولات داغير كركر او کسین که فری فروشنا کردان بوینه یه بردوام بند فروشنا کرد و کردستان دا
دمک نزیک نه دور دا دورا پککه جی دیدید کچوای جماعت مالبات جلال طالبانی وان بفروشن دکیجان بازاری گلک نمایه دوان ریکفتن کد گل چاوش اغلو لبغداد کرن اما پککه چما داخلی و یاریه بو پککه ویگا و بویا قوتك تحت الطلب هر ولاتك محتاج بتوان اجير دكن برددن بس بوين السببك بو برسا كردستان سر نگرد بردان روجاواش ناف برن بردان باکوری جناف برن بردان باشوره خوشبختانه ملت باشوره برخدانه کریه ویگا سرتیروان به بریکتیه او به فیتا ایرانیان به پاره ایرانیان بربونجان ما و دخواستن و خطا هلال شیعی حتی شنگاله و حتی سر آخا سوریه و خط بوانا تأمین بکن و حتی راده که زیده جی تأمین کرنه باشا كاك علي برسك دورده هذا بتشكي بقرم بري لدورا وانتي بو اگه داری بله باش بس بري بقر از بقرم بري 16 اكتوبر دما كوري ريفراندوم هاتا انجام دان تبع كردستاني لهر سي بارچيندن جبلي باشوري كردستاني دلخوشيا خو به ريفراندوم دانو قيا كرنو پشتبانيه که بهز کرن ريفراندوم سرخبونا كردستاني چه بناغا جبوي دولت بونا كردستاني داني انگو درست کرد تاک ولاتن داگیر کرد دشب روزه که دل گر هب ریک کردن لهمبر کردان ایریش کرد. یک به رفراندومه قال كردستان او ور ودروا مزنا بريطانيان او خيانتا كل سايكس بي كل ما كرن حلوه شاندن وقتا دوتن كردان كرد به سربون كردان نخوا سرخبون كردا في ضمن عراقيان سوريا بن او رابرسيان شكليا يعني دراوي كوانا بدست خود شكرون دوت انه مالا كردا ركفتنينا قال لي كردستان بالدنگدان خويا نزيكي صادي نوت وسجك باشور كردستان بو سرخبونه بو كردستان نشان دا كو بريطانيان فرقريا عرب و ترك و فارس و عجمان فرقريا قال كردستان سرخبون دخوازه و اوه کلام خوش اوه جارا یکی بود دیرو که دا بو قال كردستان هل بک هفت فرصت چه ببد درفت چه ببد دلیوه چه ببد و دنگ خودان سرخبونه اوه جارا اولیه جاره به رفراندومه قال كردستان او دراو او گود او دعایه همو حلوشاندن فرصت قط ندانه قال كردستان اوه اول جاره قال كردستان فرصت هبویه دنگ خوش دانه سرخبونه و نزدیکی ساده نوتوسه اما پارچین دین کردستان جی پشگیریا و دربون اوه جارا یکی دیروکا کردستان دا ريبرك ريبرين قال لي كردستان ديروكا تيكوشانا قال لي كردستان حاج الشيخ عبيد الله نهري حتاني بارزانية نمر وشيخ عبد السلام وشيخ محمود حفيد وسمكوية شكاك وإحسان نوري باشا وسيد رضا وعمو أفد جارا يكي ديروكا قال لي كردستان دا قال لي كردستان بفي قوته لبش ريبركي كوم دبن أو بالأحرى ريبركي قال لي كردستان كاريك ووحدة الكلمة يا وحدة الصفة قال لي كردستان تشبكت نتنوان 3-4-5 میلیون باشور کردستان بدهان میلیون پارچین دیگه کردستان گرمتر جوی درنه و از پس راستن یک فرصت چه ببیتن اگر باشور کردستان ساده نقطه دنگ خدانه سرخوابونه از پس راستن لروجاوای سادی ساتیه بدن از پس راستن لروجهالات سادی ساتیه بدن از پس راستن لباکوری سادی سات بدن سرخوابونه کردستان و راست نینه دویدا طابويا قال يعني ريفراندوم قال لي كردستان طابويا كسندك يا ملكيته قاقاميه رشا ملك داريه قال لي كردستان يا سيرفي اخر هذا دست قال لي كردستان دايا وحتى دكارين في ورقه يعني في سنده ام بدين شول وهر روجت فرصه شبد اف سنته بيغمان قال لي كردستان بيجي سرخبونه بيغمان الناس باشا ما مستا علي برسك ورده نهاكو پارچه کردستانی هر سه پارچه دنی کوروشاوی آلوز و خراب روجاوای کردستانیا اگر خیانت 16 اکتبر نهت با انجام دان وچه باندوره که ارینی انگو ایجابی لروجاوای کردستانی هات بکرن وچه درگاه کل پیشیا حریم کردستانی هات بکرن اگر هاتو روجاوای کردستانی و بند سالاداری که کردیا راستقینه دبا نک هزک بیکو هول د دموگرافیا کردستانی روجاوای کردستانی بکاری بزنه از بجم اگر خیانت 16 اکتبر و تسلیم کردن کرکوک نبا بود دست شیعیان خیانت عفرین جی چند بود یان بنای رکه کدی اگر مکاری با پیشیا حکومت عراق بگرین و نهلین که از بجم پیشیا و ابو کام خیانت نکین خیانت لمهات کرنه رودان عفرین و هاتنا جشا داگیرکاریا ترک جینت هاتنا و عفرین دا بریوه هر 4 دولت نت ویریا نزیکی ما ببین
هر 4 دولت نتوریان به تسلیم کردن کرکوک بستهی و ترکاجی چه بکو بین ناف عفرین دا بله مع وان 3-4-5 سال بوری پشتی شورشا گلن سوریه لباشور کردستان گلک حول داکو ام تشجيع بكين بكك بيت بربار فعلا حركتك كردي الويري تشبت اف استلام وتسليم مؤقته بين وانا وبعثيه ببيت ملك كردستان مخابن تني وكو كريغرتيان دقال بعثيه بعثي دوهم وليد معلم قلت يا وانا وبتشول بكن بينغاف جي روجافاي كردستان تشول دكن وی چاقی لرکفتنا هولیره لرکفتنا دهوکه لرکفتنا دوامه دهوکه همی او رکفتنا آماده نبود ما ویا کنگران طویل ویدره چکین دیسا پکه که سبب بو کو کنگران طویل چنه به پلتفرمک بو همو پارتین کردستان نظامک سیستمک بو کار سیاسی کردستان نیتا دارش نه دروش به ما استراتژی کردستان نیتا نقاش کنه و افغان هست روی پکه کدایه در روجاوای کردستان مجوان را دگوتن بابو بخوهرن رکفتنا که بکن ها دگل بشار اسد دکن دگل ترکا دکن دگل امریکیا دکن دگل روسیه دکن دگل جبهه النصره دکن دگل داعش دکن دگل رکفتنا که بکن صباحی بکارن به بلگی باخفن قط وانا نکاری تشتکی بکن نه دگل کردا رکفتن وانا دگل دروی کردا به دشمن و باش و خراب تروریست و آشتی خواست دگل کسی رکفتن نکرن اوا کو هاتیه کرن لروجاوای تنه بدنگیا بعثیه و دور وانشتت و امد بینین هدی گلک منطقه جی تسلیم کردن مخابن نهلان کو یک ریزیا گل کردستان چه بدو بکن امرک دیفاکتو و کو چواش نطوعه که اول کل باشور کردستان چه بو براستی جی بزکاء سروک بارزانی هر روزه یکی گوتی بلا ام شرعیت شورشگری بهلین با شرعیت انتخابی و حکومتک بیت چکنه ادی امش قناغا انیا کردستانیانش برای کردستانی ام در بازی قناغا حکومت داریه ببین حکومت هم اثر همو که ماسی خورا لی حکومت گل کردستانی و بدنگی گل کردستانی به اراده کردستانی هاتی اثر حکومت باشا كاك علي لهر جهة كي كردستان لهر بارشة كي بردوام دخت هنا خطك كردستاني نتويك ودوزا قال كرد خازي وبرجواندي ويت خازي كما فين كردان بدس بخي ودس كفتان دس بخي خطك دنها بردوام اجندان ولاتن داقل كار جهب جهد كر سر عردي بنارين هاتا الفيدري خلل شاشيتي كودري ده كردان بخود يكون كارن يكريز بن انغو دستي ولاتن داقل كر دناب كردان ده كوريغريل يكريز زيد كن انغو ريباز زنوان دمك وهاتنا باكرن والله تحديا بر سنگ كردستانيان و بر سنگ بزاوا رزگاري خوازيا قال كردستان لهر 4 پارچن كردستان تحديا رئيسيه هري مازن كردستانيان كرد بخانه دجمنه هري مازن كردان كرد بخانه اواكو من قلتي بلد از شو ناوا كتابه ده از بزانم اسباب شکایه اگر شکستنا شورش و سردان کردستانیان چه بون چما کر سر نکتن چما نکارین دولت آخوش که من ناوا پرتوکا ناوا ورق و که کاغذ آده دیراسه کرد من بوان سه هیون بری رفراندوم حتی دیمای رفراندوم از باش تیگهشتم که درد کردان چه بویه از ادی محتاج پرتوکن بیانیان نینم من به چاو خواهی دیتی و که عربا گوتی از شاهد علی العصر از شاهد و حقبه ما و کیش مرا بیجتن ام بو اولاد خوا بیجین کار ما زحمت جبر یک حقیقت وقتا کو جناب بارزانی دست به دام از راندنا پارتی دموکراتی کردستان کری بلکی کاری وی گله زحمت بو او شرنجار د جغرافیا دوروبر خو د جنگه دوروبر خو د گل عشیر و گروپ و آقا و فلان کری حتی ول بیت کو بشک مزنج باشور کردستان تایید جناب بارزانی بکن گل قربانی هاتن دانه نشان داده اف پیواجویه اف مسیریه اف حرکیه هجی کامل نبویه هستاجی جاشن و خوفروشن و کو پاول و لاهور و آراس و آلا و نزانم که ماینه و دوی اف بین بو باب خو بین ادب کرنه و وی ادب کرنه گل کردستان وان ادب دکت اف قناغ بو وی هل بجاد ندان قناغ بیت ان شاء الله او خو ببیننده زبلدانا دیرو کدا باشا ما مستعلي از امسل هلوستا نبدولتي وبتايبتي امريكا دماكو خيانتها 16 اكتوبر هاتا انجام دان امريكا مكارن بيجن بيدنجي هالبجار تو كاربدان لهمبر جيش عراقي وميليسيين حاجه شعبيه قدماكو دبابين ابرامز زين امريكي لدجي كردان انقول دجي ملتي عراقي بكارانين جبركو دستور عراقي ده نابي هيز لهمبر يكك بنابي عراقي ولا بكارانين نهار الرجاباي كردستاني
امریکا گورک و روسیا بجێ ئەمریکا دخوازێ ئۆتۆنۆمیەکەیان گۆ شبه دەولە ڕۆژهەڵاتێک چەمێ فەراتێک وتکێ دەبەرێن ڕقا دێرازۆرێ پارێزگەها حەسێکێک و تایبەتە بە کوردان بژێ دخوازێ ئۆتۆنۆمیەکە لور ئابا بکێ vêdirê de heta çiradekê pişt bi Amerîka tê girêdan ku dê gotinê xwe de û siyasetên xwe de rast dibêje û rastbûwa û piştevaniya Kurdan dike bi deh bû berî salekê lê Kerkûkê dema ku êrîş hate ser Kurdan Amerîka bêdengî hilbijart. حسنی مبارک آخفتنکا جوان هبود دبێژێ یê nexaftî bi qomaşê Amerîkiyan Rûs e her kesek Belê xwe bi Amerîka binixêve wê Rûs e ku me şoreş kiriye me erûz û hal nedaye Amerîka me îzin ji Rûsya wernegirtiye me hêvî û rica ji Brîtanya nekiriye me bi izna Be'siyan yan Ereban an Türk û Farsan şoreş nekiriye me milê xwe daye rêyekê bo azadiya gelê me em dizanîn yê kîmya bibîn enfal bibîn me bikujin asîmîle bikin nasnama me namûsa me kerameta me malê me canê me bibin me xwe bo vê hazir kiriye bila gelê me jî ji wê netirse û ez bişrast dikim ku rêberên heqîqî têkoşerên heqîqî kêm nînin di meydana Kurdistanê da ku me bixwe şehîdbûn daniye me bixwe fîdabûn di vî welatî da bi ripê xemetî bi azadiya gelê xwe da daniye wê neviyên me kurên me zarê me jî vêrekê berdewam bikin ev ê bila bixwe bêxembîn wala Amerîka harî me kir Amerîka harî me nekir hemû dunya dijî me bû ew Amerîkaya û ew Ewropaya hemû digel Saddam Hüseyin di şehril Esel da bûn û me şoreşa xwe kiriye berdewam vêja ji wê bixwe ew nekin ema Iraqê ji dervey destûrî hêz bikarîniya silav li Iraqê eger hebît Iraq nemaye tiştek bi navê dewletê li Iraqê da nemaye taqimek bixwe desalata girtî destê xwe sibahî êkdê li êkê înqilabê ketin û sehkine vê hikûmetê û taliya vê hikûmetê bibîn tiştek bi navê Iraqê mewcûd nîne eger ev dewlet ba diviya bû vê gavê ebadî di pişt mîlên zîndanê da ve pişt şîşên zîndanê da ba û hat bi hikûmkirinê ew hemû ew grûpên ku hêz بۆ یەکلاکردنا کێشەی ناوخۆیی بکار ئانینە دەبیا بۆ بشار ئەسەد vê gal mehkema li hay hat ba hikûmkirinê yek û leşkerê xwe esan bomba bi bermîla agir barandiye ser miletê xwe diviya bۆ kêşeyên navxweyî artiş bikar neêtin diviya bۆ gelek sanayî bêt girêng em heqîqet vê em guneha xwe bibînin em li ser bêdengiya Amerîka neaxivîn me em çavê me lê nîne dinya me rizgar bikit wek meqûl jî nîne dinya bêt bêjte me hat dewlet divê tu hebî ya dünya çi harî te bikit te bi Xwedaya Ereba te Kerkûk teslîm kiriye te firotiye çi bêjîne wana em çi bêjîne Kerkûk bi xiyaneta navxweyî neba ne bi quweta ebadiyê faşil we ne bi leşkerê hemecê bêserûberê şîşexor û hebxor û nizanim serxweşê heşdê nehatiye girtinê bi xiyanetê hatiye girtinê hatiye firotinê ev ê divê gelê Kurdistanê vê bizanitin ema yanî dew teslîmek hatiye kirinê bêguman Amerîka Brîtanya aslan roja ku agir berbûbû keza bavî miletî çûbû eqûdên neftê li wêrê dikirin yanî ewa heqîqet e ka ku xwe hazir bikin ku hemû dunya dijî te bit tu tê bêdeng bî wala nabî me referandum kir çûku dunya dê li me dit ba nabî me şoreşê kir çûku dunya hemû li me da ev ne muberrin başin hemû dunya dê li te dit bes tu vê tu rêka xwe vekî باشە مامۆستا عەلی دەدەمان هات ڕۆژاوای کوردستانە زێ پچکی بچمە عەلی ڕۆژاوای کوردستانی بمەن شرۆڤێتە نەریناتە ئەنگو گوتناتە ژوارە چیە ئالیان کوردستانê yên ڕۆژاوای کوردستانی ئەو ژی بانگەوە ئەوە یەکرێزی یان ناومالە کوردی لێ درێچێ بێ داک و بکاربن مافێن کوردان دە دەستورە سوورە نودا بچەسپێنن لێ هەتاو کەیرۆژی یەکرێزی بە هەوڵێن ناودەوڵەتی هەم بە هەوڵێن ناوخۆیی نای دروستکردن گوتناتە ژوارە چیە ئالیان کوردستانی لە ڕۆژاوای کوردستانی دەمان هادا چ بکەن باشە چ پەیڕەو بکەن داکو وی بکاربن مافین خوا لە ڕۆژاوای کوردستانی ئاگۆ د سووریانودا بچەسپێن والله یەکۆ قاسی کو ez dibînim yanî aliyên ku li bin seqfê ene kese xwe dayine yek heta hedekê zêde hereketa xwe kirîne û bizava xwe kirîne wê ku xwe biparêzin ji şerê Kurd kuştinê ez navê nakim bira kuştin çunku kesê ku xwe delgel dijminî û dijî te bit birayê te nîne lê me bivêne vê Kurdin û me berê da cehşên ku gel Sedamê jî me hes dikirin miletê me nexwîna me ne me guleyên tivengê xwe jî hêdî dihavê me got ya Rabî pê nekeve
ما تقول هر تاليه دا اولاد منه خاطینه خاپاندن خلط بوینه من گمان تدانینه که خلق دسوز لوی درن تشتی که هی ویگا ویجیک ریبرن پککه یا وکیلن پککه و هون ناویوان دکن پیاده یا پگه نظام اول بیدره باشتره اوین که عاقلن وان بین اثر عاقل ده همو هیزو رکخستنین کردی بینن و امرک یان دو حکمک دیفاکتو چکن هیجی فرصت مایه لی از بهیوی مجوان نیت وان او نینه کو فرصت نیت وان او فرصتاش کرداش دست بدن نیت او نینه کو فرصت ابو کردا چکن باشا کاک علی 16 اکتبر دست پیکر از 16 اکتبر بدایش بینم بنادینا تا امی کنگی انگو چکون آغی بکاربن در انجام خراب بین 16 اکتبر جبیر کن بیان جی امکارن در باز کنو که کرد دوی ام قد جبیر نکین ام بخواد در ساجه ور بگیریم ولی روز آوایجی عمل خواهی خواه به گروپ خائن یا طاقم 16 اکتبر روز آوایجی پشت خواه گرید ندن لحبو پارچه دا طاقم 16 اکتبر حیا یکو آماده تو کردستان و به همیا بفروشن اما دوی هم حذر بین یعنی بخواد درس که ور بگیرین و بزانین که ممکنه دناف مالا خدا خنجر خیانت لپشت ما بکبد دوید آن حال باشور کردستان کار که پشتی هل بجاردنان تکرنه ام کار که جدی بکین لشکر کردستان به یک بله اف دو لشکریه اوای ایکیتی اوای پارتی نمینه اگر او لشکر بن یک فرماندهی با لشکر کردستان لاهور کی پاول کی ندکاری بون امر پاشوکشان لشکری بدد اوان لشکری کو ناوان لشکری یکیتی جو مددیتن چواد دگرین چواد نالین چواد دکالین دگوی کار من نینم ولات خواب بردین ام چل والا بگیم پشنامه بردانه و ام فروتینه اگر او لشکر کردستان بایا به امر لاهور کا و پاول کا حسا چه ندبو به امر فرماندهی یا گشتیا خو حرکت دکر لفرماندهی جی به عقل و به بریار و به جوین دو اما هزا یکی یعنی قناغا یکی کو لباشور لباکور لروجحالات جار فرماندهی کا مشترک لهر پارچه که هبت همو هزن چکدار بن و فرماندهی دا بن نه به پیشمرگه وی حزب یادی بتن اما نقطه کاویه دو به حقیقت داوا پارتی و آلیان سیاسی نشان دا کو بو اکو شر میرات امام جلالی بد کی بد مازنه و حزب حاضر بون خیانت بکن دا هندک امکانات ابداز و بینن سر حوال خو فرض ببن محمیا نامه یا کسرت رسول و ملا بختیار و شیخ جعفر و وانا ددید و کک پارزگار کرکوک نجم الدین کریم دکتر نجم الدین کریم مدید وقتا بحث وان دکرد بو هرزین سیاسی او هرزین سیاسی بون هرزین اخلاقی بون هرزین دیروکی جکن کالفامن والله کالفام نینن بیجیت خو فروشتنینا اف کلمه گلک عیبکم رو سر راگه هندنه دا بیجل لید خو فروشتنی دا او پری زانین و شهرزای برای ببرن نه کالفامن نش به عقل یکرنه فرشکن وان نافکا وان به خیانت هاتیا بريلي او خیانتش بردام کن اوید قال كردستان معنين خیانته معني بكت قال كردستان وان محكمه بكت ام لهيفيا محاكمه خنا بين تجي وري خلق اند المحكمه بن بكاف القدر قال كردستان تشكو قوات و پارد دستوان دا محاكم مل آوازین اند صلات داریا مل آوازن کاروان بکشینه محکمه نخو گلک جوان دویا بو وگا 6 میل زندان دابن اما قال كردستان و جاره به خلات کردن پارتی دموکراتی کردستان و پشتوانی سروک بارزانی و جاره جو رفراندوم اجدا جوابک گلک باش داوانا قناغا بيد دي هشتا انتقام اللي يمكن اذانا هل واشين رخصتن نوي ريبر نوي بين ميدان شو اول ريبر نينن اول ريبرن فرصه خيانه كارينا بله تماشاگران نژاد داوود گلک سپاس بو برز علی عونی اندام سکرداتیا پارتی دموکراتی کردستان گلک سپاس مامستا